Ka-good vibes, mayong hapon og balik. Nanami diri sa Sudtunggan, Basak sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Pwede namang pangita. Asa man ang St. Dominic's Place? Okay. Pangan. Kina? Kini ko no. St. Dominic's Place. Ano ni siguro? Basig maoni. May gwardiya. St. Dominic Place. Hello boss, asa magadapitan na may diris gawa sa kuan compound. Lasod ta gwardiya. Musuod may aning St. Dominic? Ha? Musuod may sa subdivision? Sige. Asa man dapitan? Layo pa ang musudlon? Sige. Kadiyot ha. Oh. Boss, musod mi sa ilang William Chua. Outside pa black ibutang niya. Black 13 lot 12. Ay di lang ba? Kadiyot. Nami ihatod lang radyo among listener. Sige. Oh. Wa. Turn ka, yan right. Nanay, intersection na buhay niya. Ari ka sa walang sulod. Yayan testi na sa to. 1, 2, 3, 4, 13, 12. Oh. Kaupat ka skina. Right turn ka. Kinagarider ausod nimo. Right ka. Right. Okay, so Straight ka nito. Left na sa. Right. Tapos sa nagwa. naade diri no St. Dominic Place. Kadiyot. Okay, mga higala no. Among gi-ari si Mr. William Chua. Namre ni siya usa ka nindot nga subdivision nagpuyo oy, no? Oh, asa mo gani dapita? Oh, liko, dako daghan dinig so diri dapita oy, no? Sudtunggan. Block 13, lot 12. So padayon pa siguro chongoy. Oh. La asam ka muliko ani. Tuog. Ani. Oh. Mangutana tag asa ang basketball court. Mutang bata. Asa mang basketball court diri dapit miss? Diha, ana. Dool na lang. Sige. Mahigala namin sod sa St. Dominic's subdivision. Mo may giingon St. Dominic man kuno ni no. Nara basketball court. Oh, nanami diri sir, asa ba kadapita? Basketball court. Ha? Asa man mo straight may aning basketball court? Sige, awa day gid kas basketball court. Ang abi nang nakas basketball court. Oh. Asa man? Atras gamay. Kini Bulta Street. Kana. Nara di ay. Sige. So, manghigala naabot lisura ning pangita ning among listener oy, no? Nakaabot gyud mi. Di na lang ta musod dito, dali na lang sir oy. Oh. Wow. Wa magid siya moari oy, no? Anya basig makakuan ka diha chong ha. Makasa ta ning sakyanan. Wala ra. Okay, wala ra, layo ra. Diha lang ha kay makiigo ka sakyanan diha. Oh. Mawa ta na asok ta. Oh, nara dali. Papitpit lang diha so, wa may timo agilain. Dool lang niya.
Oh. Oh. Why Ah. mo agi dire? Why mo agi ba? Oh, dali dire sir, pikas. Tagtaon na ikuan. May basurahan. Mga parang Okay. basurahan ito. May gala si Mr. William Chua. Asa na ba ka sir? Dali sir. Dali. Oh, so di ka makakita dahil sir? Violation. Oh, di ka makakita dahil sir? Sorry kami nung makakita ka. Oh, si Mr. William Chua. Bata pa ba rin? Kasi pila may edad mo sir? 50 City. 57. So may trabaho din mo diri? Kaya kaon tuyog ra sir. Ha? Kaon tuyog ra kaya may di kita. Ay, kisa man ning balay mo gipuy-an. Nagtagrintahan na nakabata sir. Ay, imong anak, ipon na kasi mong anak. Oh. Kisa mo tong istorya na mo ganiha, imong? Kuan sister mangot sa Silvi sister Oh. ino Ay, na mo agi. nakapana. Ora Oh. bata. Nay mo agi sa kanan? Ang basurahan. Siguro basura. Ah, okay, sige, kadiot. Oh, amo na lang hatod. Oh, salamat. Kini hinatag ni Engineer Luloy ha, radio. Luloy. Engineer Luloy. Salamat Luloy sa imong sponsor na radio. Oh, Especially sa DYLE oh. kan Manager Junix. Panya paminaw sa DYL ha. Automatic sir. Oh. O ya di ay mag na ka ng baso ba? Mm. Oh. O nya di ay duha ka t-shirt. Ay Oh. kanan man na sir. Salamat. Sige, sige, salamat kay nimo ha. Sige, salamat nimo Sir William Chua ha. Salamat sir sa Sige, imong sige, sige. kuan. May gala, so mo ato namin no. Mo to si Mr. William Chua. Tana. Okay, pauli nami. O niya, salamat kay ni Engineer Luloy ha, si Mr. William Chua. Dito in taon magkakita si Mr. William Chua og hinaot nga kining iya tong mga kalingawan no. Wa ta to si kalingawan mo nagkaraadlaw mo sige tawag na mo no. Nangipon na dito sa sayahang anak in taon. Manghigala, salamat kayo ha. Muuli nami. Balik na sad mi sa Sisalex. Mayong hapon kanatong tanan.